MP Horen Singh be hin penason sonalong e ke sompong Mudia me pipa chundundet penili BJP Mondol Komite tumpen kangtang me kang nipon KSA rong pemplam head branch committee tumar puga celara me ke padupon Rong kilolong kra tumpen me ke padupon MP Horen Singh Biari deng penason sona kacing thura molong e ke sompong jami poni phai thongke bani Soceng constituency umtilia habar langsomepi tirkim umdab langkerja lapen rong koralong MP LED fan mate abar saipen laherong apan ason sora kacing thura molong e ke sompong laherong apan open stage community hall rong kera hempen chenglok kacing thura mosi pajir pondo abang so amelong MLA Rupsing Teron Karbiang long Autonomous Council Board Chairman Joy Singh Ro Ward Commissioner Moniram Teron pen chenglok otum ta chetong dun businil ta pherang ke pen birta nang pali hamren pen rostomik ti report Malong News Konsumsi lubang nang tuma parti ng tumasong pen pusunon ke bang ikaw yung tumas council election na bahaban dake ani sihat nitum mass joining program district committee office long Satgang lo Ghelani long padu silitum MLA kasing hon MLA tami hada kan yedang lo long sirkep long ta candidate ta do elo pula si pudumpul lo candidate la si pudumpul long si jok pensi litung kasing thurawar sai bang eno nam kolai lo candidate bhag ni kon bak ana porban en ji ta hai na candidate bhag kapang dagi tan kan ba porna lang candidate mane election declare tik tik atima so party ke party thedung mate di apen most disciplined political party lapen largest ise political party lo BJP ke piltheng mong name aphai ke ong nai harmu ke ong nai member ka ong nai political party pulte BJP lo lasi discipline with discipline lasi a party with different polam do si dake tungke high command congress tumsona high command Sonia Gandhi birta nang PPT ke jata klem long le klem thek thei pusong gali dake high command ke rong sor helo bur level long president secretary tum helo daka high command sila tum long sa ning kang sam abang pupan ingwai lo pulo tela helo candidate lo lapen aryan le pidong aryan la helo nele puji bang si karjuji bang ke lahelo je rat tum non aning du ko som ko lo prime minister Narendra Modi tum karbiang lo long nang sul tupen kempre ka farman bang ni kan gede la puson alam sinon pinang kecit tagu la sinan hiben tilo kalang mane nelita social media long pensini lo asi isi lambang matadam nei je hala athi mamat peace and development rally ulam do asi nilipui tame nangli badu karbi hong hari tame karbi kristan tame nangli somar amhanga thegani talon hurke kithiar ni kiluna lun ke lun le mati di amhanga thegani puta amhanga thega lun alnama lun he la silunji kachar he lun e lun le ga la si sonta thaklo peace and development mane song thro katum nong karbiang long lo monsam do tang lo monsam awete development ke do thelo si first ke monsam do nai pojoni si 2021 September tarik clear ni Delhi rong supilong song thro katum pen che tok ma ti di bang so aning kang sampen si tum chopalo la purely government problem la program la pen theklong lo hada scheme pli ilitum bangsi foundation stone ta melit kang lo si prime minister let kang lo pulo te la high institution kelong le deji alam tawe la pen ilitung ko pai pusi chipunai pini pilthiang bong pen number 1 a leader Modi la so bang pusi karbiang long lo kewang ku bangke karbiang long arat tame aning sam lo la pen che hok lo la pen alang li special long tame aning nang kang sam ong si emotionally si kisumana lam ke alang li nung je kang nang kok lo la sempre ka pharmang ke itung ke che song bo malang mati Narendra Modi bang alo ama nung je kang ke de putang itum uprum kali ituma kemang la che song bon bom nang a platform do apor do di a platform la pe apor teng me se itum ka che song bang ke pon bom nang la si karbiang long arat phandame nili suning ri lo dak kamang huji atham athai we matro isi hini political party leader tum non MSC election nang le joni si rat phana pamang huji po joni si Modi ke hemple kalam nung je kang ke det pu alam si nung je cha la pe ni tung hang ke ke mane PSLC nu bai ni leader to people hemple ka hang pring pu ni tung hang ke ma phan si hang ri pu lo ni tung pu di jok phan ra pu pe hang nang hang ra pe nang pu si pu lo ni tu ke
je thak yam nang lo hang rapen nang komoni su pinake lake Karbi Anglong arar aisu Karbi Hakai su pinake claim rapen nang kusini tu Jami poni phain koranar kebarni India Prime Minister Narendra Modi wanglo lasohor nili constituency BJP atumta suri surya muluk pen chetong donlo labang swami mesen pen kapachon don thek pojok jami poni phai thong kebarni nili ba BJP mondol committee atum pen tong sekot pen kangdang ame padopo labang swami long Modi ame ahut suri surya munit pen kachetong don thega pod nili ba BJP mondol committee aphan MSC pabitro rong pia hin pen kachuruk pajirpo labang swami long lasonarani ke theka paman thega pod pu pen MSC pabitro rong pikar biang long Autonomous Council ACEM Dr. Tuliram rong hanga phanta kachuro pajirpon lason sila bangso amelong BJP aklem bang atuma phan sai katik ki jia sona mungsita me keron pon pado lapentu ki jutsi ke bang jia IMSC kangwai mate election ahud nilip ke BJP kache pa hajia phanta kachingwai pado pon nilipen amir sonterang report Malong News nilip hawar pen setame ongdong arat suri posisi arat itum cetong dong nonglo asi kadukowi nilihin lagi tu media hoi pen nili dak claim rapet presiden secretary la pen jil pi doan phan nili akiro pilo la pen nili Dr. Tuliram rohang CM ke hai phan nili akiro piji alang li dor plup agari motor ne tum hanang pilo pen la soten pe tum ongdong arat nili pen setame participant dong nonglo la pen pini tong sekot pe tum meeting kangni ke la hello itum non ke bangji langarni nili bahawar pen setame BJP pen koskon pen si ke BJP ya candidate aphan koskon pen si ke pahai hejima ko amai itum pini bipon lo kasi katu beta cisik app cisik nai pen si ke dolo itum party workers itum pen 29 PS president secretary pen danglok katu ko itum mondol peren bodi mohila morsa jiwa morsa katu ko cisik app cisik nai pen si itum dolo kasi election abang non tu ke itum pahai vekji la pen BJP bang hai vekji Jamini phai thong kebarni rong klimplam rek marokla ba hemalong kese rong klimplam head branch committee atum arpu ka chelara jai mek dengpo kese difu district committee aklembang sarporom timung pen me chari ponsi rong klimplam head branch ame fuwelson timung pen si me ke phalam the jaipon labang so me long alihia man pen kese teripia me phu thomson rong piseta me chetong lason se kese rong klimplam aro abidi sar ken singkamsa kese teripia don me phu aturson teron difu district committee ame phu kongchun bang difu head branch ame phu kongchun bang manja head branch ame phu pen chenglok ongdong kese teripia klembang lapen aro klembang atum seta me chetong don si me mesen pen pachun pon bang so me long kese rong klimplam head branch akimia me phu sarporom timung lapen kongchun bang Edwinson Hanse pen chenglok bang koira pososia klembang atum arpu deng ponsi ke chokle maropi kapaman pon Edwinson Hanse report Malong News Jamini phai thong kebarni Borjan constituency rong thilu kangnep terona rong along Karbi rong asara me rong thilu habaratum pen me kapadupo labang so me rong asara ki hai tok bia hin pen se me chi pahim phupon lapen rong asar tendon rong pya hin pen se me ke phalam the jaipon lason se labang so me long kra tiri pya hin pen se ta me chetong dun lapen keong dong rong asara tum se ta me chetong dun rinti labang so me long jaseme traditional village council lapen village kot kapachon jia pothak se kaching bai ardi pipon lapen lahaya ke manga pothak rong asara tum pen arjap thipji pusi pherang ke thengno rong asara tum pen lam thirang chi paklang dun manja pen Indrajit Teron report Malong News akimang pono bangke nang litum ki thegeding mati political party tum stamela dang ni tum han tikuk na pidulong le pusi ni lichuning ri pu lasi non ni litum rong asara kimangi pu bangke je kidam tang Samson Singh TC district kiwan lason thak thak si ni litum rong asar tum sitame village code pen traditional village council bangke ni litum rong asar van vegi pusi ni litum bangke chisong thipji lapen mo stame ni su mate o ningkan pharu ningkan suri sitame le chakli chophiyo mate adama salong hai sitame je komasi wan lo Samson Singh TC kiwan komalon tela village code pen traditional village council 6 sidul ke pachuna bangke ronga sartum punili tum charju long nang ji pusi nili ke matha lasi long le tik mate chunche tik bang nili chi song dun vegi pusi netum ke matha pon ipon dolo gede ngan to bam ibangji aning kan long bak ibangji future long to ini politics ke pathuji paningan itu langsung asongamen ke politics pathu the sisteme politics democracy din pindak pojo put ke jok nang weki stani tung tame ni tumakima ate rata tu phan kaching thu patang te
radapan ke pacingri long li thirang pendang lo itang jubat nim lukom alamaki kai kita cham sapen kargat pen pedolong ipan pen litum ratom han kumat si la khe kisura aku thak diklaim pon jima aso bang ke tingta bang pu Rat cycle mang James Pangchoi hin pen koila mati ara phan hanso achili ke ron pon jang mini phai thong ke barni inu raning ke me rat cycle mang James Pangchoi hin pen koila mati ara phan hanso achili ke ron padu pon ame thang jongju akhia dar pen laso kera pajir pon se nile doma pherang ki pen berta nang pale labang so me long rat pen village upliftment committee ame phu achun bang tum sita me chetong nile pen amir son terang report Malong News koila mati upliftment committee koila mati zone pen dak presiden ahong chatai long niltum kaching honnai nilip rat sai klembang phu sar James Pangcho alang ni mithang jongjung akhi pen alang li adak upper diag room aratum muso bahini alisa ing tipi lapen subita han sepi alang tum bahini muso tu aprandam lo hat dak tumarat kiduk kisung theklong si alang li haladak kedukelak sai cuti ke chot arat tom phan alang li chu Oktober November lo mangke puroi thesi ron pon selang tum kiti bati choklem lo hala so khiti ke lang nam hurusi alang li rara phache chak takang lo je nang le tum April la chiklo bangke nang tum phan han so chili nang pipo pusalang li ke chak takang lo la son ben selang li la bangso kachi chak alam ke pe pleng si pinia bangke han so acheli bangke pini ron pon lo anso se khiti bati nan ke choklem ya phan encouragement matalang tu phan ning ke perung pon selang li lamang so sai deng pon lo selang li phan niltum upliftment committee la pen upper diagram ara hoi penang li phan churu reune ke dam tang ason thot ke wang gilang ani an same labang so ke dukelak ke pa phehup upper diagram ara phan lang pon bom pu pusin litum ning the pon lo la selang li phan teknik ni alang li kam ke mi ke claim pon pota setame akijoi pen alang li claim pon lo la pen aadhar card setame adon tin pokoli anutin aadhar card ka videm phan akijoi pen si selam pipon lo pen mu pen pulo proi theke e penon la hanso chili ke ron la pen mane hemepi jang repi phan kerap kesugun e phan kerap la sela sona bang phu ni le belong anso se ong lo potelitum itu mistame economically abang kali tum paprang pon po itu methang hemrit celana pon thek po lasali alang li puthak aprang e wang hilang stame anso sa arnam le hejbe rong pheblang long ni soterang pe hin pen rada me ka paman pon Dhansiri constituency long puthot MSC ki thorjia farman ni soterang pija kongsi pharang bom tanglo Dhansiri constituency arlo arong along me dodam si rada kang hon herek bom lo lason si jangmi poni phai thong kebar ni rong plimplam long tan ni soterang pe hin pen MSC election farman rada me kapado pon pharo muluk pen me padosi kebang jarni Dhansiri constituency pen MSC ki thordunji alam si paklang pon tanglo pinpur me alang like kedam tang zahut song be pen thordunji ing tang kringa ja kongsi paklang dundo lasinona phoi MSC kangwai mate election along ta alang li thordun bek pola pen kachirap kachito nang ki pinang kenang sot lo pusi rada phan lam the chpaklang manja pen Indrajit Teron report Malong News Kavera doan khai krihini doan dala da kaching room ke li tum thonsori kaching thur ki papi onga joini si kadu kaveta pinila son history sidak li tum thonsori long history bonai lo je dak rong asar do anta kadu kave da khai bang chipu pesi rong asar do anta isipet ning sipet pen dura pet pen li tum niliphan ang pahay pan mutin ta jedon sar basila so mai patulo ako nilita alang tu kajedon laso kupia kha alang tu bisas aning ke the laso aning ke the je nili alang tum phat kene ki kirapi phan towar le un edim towar pa le ki junalang le un e phan ki junalang ki pg phan alang tum kupia bisas kupia ning ke thema pen alang tum alang li tum nili lige non market chiwang thu puta kadilang kene non market ni lige nege BJP long se dolang resignation mang HP pela jehetu ladakh ke nil tum ticket pu bang ke akhawi ticket pu bang long le la ke ni
lagi pulang kali aku nang litum ta arjunai kusinang kar jujo to laki tiket bang ke long le laki ruling tiket lonte lada ke national party lonte isibe la khai pansi piwer lang litum nang ache don dun pot nili alang tum hal aning pat helon alang tum pima ke hang nang ke manga son pini memorandum nang pia pon nang ki pi nang ke tok jir nang pia aso memorandum teng nili alang litum han papleng bek to Nang litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.